expose mo adie ya da we card ya da we wadafo ekwe animo mawu dia card itimi ye woni pa brabom card ya da ayi page sui dia timi ya Ghana fo abrabom. Number 1, tax. Number 2, government payroll. Government payroll. Number 3, SIM card. Number 4, enu na wodi your SIM card e your bibia kromia. Ye ni Ghana card nti ye koto SIM card ya ye se fa passport bra we ya we. But ene Ghana card me travel kromia na me yidi aka chom se me license no. Wo ji a chimi su ko internet so. Mesi kwa internet so no magogo no manya we a kire no agya to na mkom baby. Mesi me international license no e Ghana card. Ojo here and last week ya me traffic cop reach me catch no. One me preso hu se me nyamere. O peso o chi me kai. O se me license am use no bibia be pause expiring date paper. And am you we comes when me license me Ghana international license ni. What's me wa yan ko court you through one memo ma ko internet so na na do ne ba o mi adaroma e wo so e na wo so driver's license e na wo so no passport yet card ne ba ko pero e passport up to now obi ameka ho asem card ba ko pe no wutimi di bio bank account card ba ko pe no social security passion records card ba ko pe no me man ko free education me bro friend nya o me free UK wa free UK no come on season fanya gba wa wo so free UK wa wo say wo wote brofo wote broni krom oyema krom no wo common sense ni adwuma enti jam na me kam brofo na me common sense adwuma odofo enu ma me keka nyina ya Ghana card ba kopo me die ni me ya Ghana ni ba me twe Ghana wonti ya ka se ya Ghana card nya me anda roma me wakrata o krom enti ena me timi twa ticket muntio Munsa video no mesra mo amani abre MPP for communicators no kata omo moja katuare ya bekasa omu no me communicators a party ti omuka yen twa ka oba we will talk Ghana first ana me through pray and call me card or for me die ni me Ghana card ni onse rasta man me daso me Ghana card ne kutamen me Ghana card na kuta me na me koye bi me fru pay twa ticket some nya card we bi dia ba because minim say emira bi be ba card we be boa me ko some minim say Ghana your national ID card ni alam late Ghana national ID card ya lam late odo for me obi da me dem na em say next time the bachelor ya laminate ye the whole Ghana national ID card many Ghana ni abrante bi okromi an ye che no police che no no akoyi Ghana ID card robber de no no that chance me ID ni o say what is your ID o say me ID ni police ni just anu atouch o say kwasia we de a di tinatem we ya de na say me ID o say robber ni ya wa ID. My friend, me kasa no hanga abrante ko shaka. Na me police in kasa ya na say because of me. Can say ka abrante o mama na so ahye. Me wa ni achi ni nua ba ko dem. Ah ma ko follow ye ko yi no. Ni asa achi wono so. Robber na e di tu kwa no. The passport nse no. Sa robber na hye no wa ko yi se na ID no. Ye chi no. Tinanado adaroma. And a Ghana national ID ni. Mu amu ya face country no mesam na nyina ni. Mumu pia nu ababo na nado abaso. Mumu pia nu ababo ba omi abaso. Enu ane se muti social media. Ena abroche for face country. None of you. Na waba social media so. Me se mo ya ka mo ajimi fo ni na aboma me na mo one.
na last minute wa kwase aba bi so wayɛ nano sɛ ofiamu yɛse yɛ friend root bibi o sɛ den kwase awo de ɔsan ne wo first background yi ma okra wuntua ne ka ana me mo sa tape no so ha hey root de ɔsan ne wo ba paper ma no kra no wuntua ne ka me mo no so ha na Jimmy for asefo na kwase afo te sɛ mo abetina brotre na Jimmy na me Jimmy say me there me a part of this function me a part of the function even though say ade aye na ye kwase ade kra no ka me ma phone ni na me na me sign ni bibia ma ho mudie o me ni mo papa ene me firi wiase na o me ni say o ne ye papa bi nete mudie o fiamu dia ni din kra de sen ni ene mo ma me man fans kakra wa ha sa ni na yi name ne de sen oh hey sa ofiamu ga na nemu fia se Pencil Hill no your friend ni din ne say on Facebook maame ba o se mama ba o se mama ba TV o se maame ba TV kwase adwan sa no na wa ma Dr. Foolish Ren we ya history kura wan go on to me pass history on him the history of Ghana into obetna ka se Kwame Nkrumah say amen on him the history of Ghana into abuo bi sa beka se yan fa NDC kwamra no menye skendi aba be da say fellas this week no come hit and hard everybody go all out go all out for who make us happy you are going all out for me enunti akamu be go omanpani animo ase metiem ya the fact na ya den ya tiem say atonsuom the ayeshisha yank ye di be gu na akufo ado animo ase ya tiem choko obe wiase na de no kredi adwuma wanim engu ase da wanim engu ase da obe wiase na wo yese wo de no kredie e na wo de be ya adwuma bebre na be tan ho nsumi nuama nsuro bebre na mpa wasem because of person wo gina for no kre no but men nsuro and tape scribe me de ba ye kra me now say omumu wan na mabo omudi wa ha e pese me mo omu ni na chance cause omu ni na yare no omumu ese me sawom eye David ne ren ne de me do omumu enu no be ye chiri wo mo no be nyu omo de Friday ye be mate say yes wo mo be ye live bi abo yes wo mo ye live bi abo nti ye twen wo mo e bi at this time there ye tu omo for say Canada boy ne de o ba na wan fa fact ya mo be bu enu ase nti e bi at this you are meeting omo be ye there and our live you omo be ya bomu ide omo the fact beba na musuo nyi omo na sade Allah ya na sade Allah me say ba musuo kan crof nkwasiafo we no both fix the country both freedom and Jimmy for fighters ma musuo kan omo na omo nkwasia live na omo ye no omo mekasa regular talking na abua kasia Jimmy why you say omo meka no akete omo beti omo asum Dr. Ren as for wo de the low uni ade ba ko ya na ma me confidence man ye me